Karbilongri bertekelang rapet doana rat pensbi aprang sinil hinpen kardon pajrik lo kardom. Pini karbilongri bertal pethan pon jibang nili thare jit kramsa non berta thepi langpon eksinam. Karbilong District Congress Committee atum patirpi ponsi APDCL Smart Meter puthak kache songpon. Karbilo Charlie Song Jameson Timung Aru tumpen patirpi ponsi Lower Hatoka LP School long tok lang puthak chirok toka mai paman pon. Engdeng thongke prahini havar risudim surong achi aparman tilikam amai keseng mesen pen pachun pon. Bogosan Railway Station ke Parlo Pons Gerel Dubi Railway Track along inut pang teknik risuk ichitangar pum ke long pon. ERL long karbi okipu mesen pen pachun pon. Non puthot birtang ton pen lang pon eksinang. Pai ni pai encourage rock siarni Karbilong District Congress Committee atumpen patirpi ponsi APDCL atumpen nakipi pon akimi smart meter ke hengnu apan meter box nangsi pupensi. Karbilong District Congress Committee asai hamlong pen amu chejeng pon pangcheng ponsi dipurung spian amu chejeng ponsi kechesong asai kedeng pon. Apal meter box ken pen rato megri chi thorphan thangnar ki sungawi tangti non akimi smart meter ki kupi phan lo non akimi smart meter ki en pen mer hing chi thor andam na ke bat pen ratum sung nang lo smart meter ki en pen mer hing chi thor ke mi mu choji kalisi pranga teng pen mute non smart meter ki enosi mer hing chi thor phan ki sung nang dudum chodlo lasi labuson akimi smart meter ke nangni rada phan ke pasung I phan chod bangki busi APMCC chun bang phi purnima ronghang pi pen lapen ki LMCC MIP Christmas rong pi pen phrengke thing nu ning je pon. Smart meter হোৱাৰ পৰা আমাৰ যে কিমান যে কি কয় বিল বাঢ়িছে হেতু কথা আমি নকলেও নহব কাৰণ আজি এই স্মাৰ্ট মিটাৰে মানুহবিলাকক আমাৰ জৰাকলা লগাইছে কাৰণ এনেকুৱা এটা মিটাৰ হৈছে যিটো যোৱাকালি পৰহি দিনত আমাৰ কাৰেণ্টৰ বিল আহিছিল 2000 3000 বেছি গৈ হলেও কিন্তু আজি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ জৰিয়তে আমাক 9 লাখ পৰ্যন্ত আমাক বিল আহা পৰ্যন্ত হৈছে সেইকাৰণে আমি বহুত মানে হেৰি ভুগিছো আমি সেইকাৰণে আমি এই আজি প্ৰটেষ্ট এই কাৰণে লৈছো যাতে আমাৰ এই স্মাৰ্ট মিটাৰটো আমাৰ দৰকাৰ নাই আমাক আগৰ যেটো আছিল হেতু মতে আমাক সুবিধাটো দিব লাগে মানে ইনডাইৰেক্টলি কি বিজেপি লুটি আছে নেকি বিজেপি সম্পূৰ্ণৰূপে লুটি আছে আমাক এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত তেখেতসকলে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ এটা নতুনকৈ যেটো লগাইছে তেখেতসকলে এইটো ঠিকাদাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু সেই ঠিকাদাৰ তেখেতসকলে নিজেই কৰিছে Regarding the smart meter, we are not happy at all because our bills have increased. Not only for a small family, for a poor family, people who have been giving 500, 600 are now paying 3,000, 4,000. How are they going to do that? With the price rise, everything is so costly, and on top of that, now the electricity bill is also so costly. How are people going to cope with that? Now again we are accusing the BJP government because on the meters itself, in some certain meters, you will see that there is Adani written on it. So they are basically giving our money to Adani again. We don't want Adani's meter out here. Who said that we want? We were happy with whatever we had. We didn't have problem. And then with the smart meter, have the electricity been better? No, it has not been better. It's still the same condition. It's summers right now. We don't have current most of the time. Then why are we paying so much more? If it is just like the previous meter and the same amount of bill, it's still fine. Now we are paying double the amount, but the current is still the same. So that's why we are condemning the whole thing, and we don't want the meter. And I request the whole community to come forward with this, because it is not only the Congress party's problem, it is the community's problem. Our people are suffering, so our people need to come out for this.
So my request is that. Some says that it is not earlier the meter was also same. This is the same. Yeah, regarding that, I think Piyush Hazarika had said one day that he needs a proof that last year's bill and this year's bill, we will compare it. Okay, we'll come ahead and give you the comparison. Summers was last month also was summers, this month also is summers. Last month my bill was 3,000, this month my bill is 7,000. How is it? So the same amount of electricity is consumed in my house. So I'll tell it for my house also. Last month itself it was 3,000. This month I have to pay 7,000. How am I going to pay? Because you have spoiled the whole economy itself. The economy is not working for us, and you're going on giving us taxes and electricity bills. Everything is increasing. So our public cannot take it anymore. Pai ni pai engkora trok siani lakha engkora si Borzen MC consensi ke parapon sekari kathara rong along kedu lower hantuka LPS school along Karbilo Charlie song Jameson Temung aro tumpen rongpi rong Thom branch committee tumpen spatirpi ponsi toglang aputhak chrok to mai paman pon Karbilo Charlie song rongpi rong Thom branch committee mai phu the ang rongpi lapen ki toglang kon chun bang pangkhri rongpi pen si Japon linlo labang su toglang chrok to mai long man smi aluha man pen Karbilo Charlie song central committee Jameson Temung chitong dun si mai long smi RDCP dun labang su toglang chrok to mai long pen lo than bang atum pen chenglok labang su school long ka Charlie bam claim somar asarpi sa bra tum ta chitong dun si labang su toglang chrok to mai long smi RDCP dun renti toglang ka Charlie pen ka chipat hek bang ke nang sod pir thelong ajar sai le chuklem dun ji pu we fit sami toglang ka thek bang ke nang sod lo toglang jong si thek thil pudang ti pir theke chi char dun de de son si na mandet pu labang su toglang ka Charlie long pe claim somar tuma phan sami apu asarpi sa bra tum ba sami chilang dun pa me nang ji athi ajara sai le pa prang dun nang ji pu we fit sami toglang ka thek pen si pa prang dun thek ji bu si labang su toglang chrok to ka mai long chitong dut al hi tum pen sami chume sen pen than pachirmi pon Desi, sombong petame tu makan orang dihek malang po, ining ceparok po tanai, aso ining ceparok pun pun lasan smart man patani tu ke hala primary level lagi ke patu hormu tak dio, tiga lahir, tum hanbang ke, kosong si cari naik mah, pohon lah tekser tu misal lo smart man ke, aprang jangan bang Samlok blok pen ke papiri pen ke pasali betul sampai nong nang wang bom lo kalau sonan dengan apa lo Ladang nanti tong don media court itu mana sami kurang tu pajar lo lapan asai dokan sami nanti tong don thega pot ini lada nili tu lower hatoka LP school along my TV labang ke education awareness program mana education awareness campaign pusipun itu athepi bangge education is the most powerful weapon lo hai athepi bangge mane litum lo ka Charlie ke ICR sim to son lo lapen nilitum ladak pini ladak pen lower hatok LP school long pen kapang cheng pona son lo lapen nilitum ladak 0 pen area pen si pangcheng pon lapen longni long thom sonja dolang ladak 0 pen is along sami LP school la kapa phidun hu ba son si nitum thek dun long lapen laso ning kamatha pe si itum tini pon kardong eng pendang si itum foundation bang mission si pulote badang ke itum how aso bel athaka level anta itum lason si 9 duk bompo apo si itum foundation level mission ai pute itum hala non primary labang solong ba itum ko son si behek amuma roban si mane education hormu ke itum la avite tum chok che jata pen ke ladak pen si mane aning bang pathap thip la pen ke la bangso itum a target ba alang tum a vision la bangso pachichini thek la bangso itum bang ke itum amumar phan palu thek nangi pormu so ke mang ban si demlo la sila so puthak po center committee kamat haben bandak a branch pen la bangso ki deng thek po churolo thema ele tum la bangso lo kali claim pon thek thek bulote theklong lo itum long 7 8 9 labang sukili itum along an bang itum isi adhek long ban bangke true reading ke thek thita do pinane thegame true reading an ta thek thedu bolote itum hala da bangala foundation ban sit nange chokche nang un it so hormon molote ase true reading ta un thek thi un damdel an ka chinia ki sung dolang bolo itum hala bang ki kan buji dami panta sungkrung po posi hala subang so kapachini bheg momal namen pinitum lahai demonstration si hini padu ponlo
nang tum thetam de ko pisi manunji ba te hala so ki manunji hala ki mang lason si claim pon ji ba ki mang do same laso ki mang pe dolo chok lo milo te laso ki mang pachun ni phan ko pisi claim pon nang po hala so pachini pon thek baso pachini pon non ben ta lang tum so bolote latum claim thit mang thip pola so bante akapek itu barwete itum akapek itum kuthar itum next generation mata paprang un po son si mata lahan tangde la bangso skolong pini kisung ge ba benale tum pini cicak pon am dak kirap ni sangi pa lada pini mag headmaster bangke abdelo lada ke bahani met headmaster pen assistant madu pen 59 do pusipu ame la bangke ni tum kilong pamra headmaster ta biat mat la si non bangke problem ta abi pusipu pen kai ta regular ta bang bom ponon apu president masih thanjo regular ta teacher bang bom pusipu ta long Kelaan bangke ladak infrastruktur bang kopi ko sontong akinang langne le bang cingki thu pami melang nasib lasu cingki der kisi ni tum la bang nampak la thek diat po Karbi Cultural Society KSS volongkom aji aro tumpen patirpi ponsi engdeng thongke bra hini hawar karbi disu misorong aji mesen pen talon pachun pon thek ji aphan kedam tang pai pai ni phai engkora throk ani tidika mamai ke sengpon EM Mudram Lek Theaphan Bidisar, Karbilong Thomas Council Board Chairman Sarlongki Beaphan, Maipu Lapenki, Bukla Municipal Board Chairman Hamsing Tron Aphan, Chunbang Arpupek Ponlo. Lesutrika Mamai Kaseng Ponalong Alihaman Pen, KSS Volongkoma Jia Maipu, Bhaiti Inti, Karbila Meda Mai Volongkoma Jia Roa Maipu, Kamsing Hanse, KEA Chunbang, Dilibrong Pi, Abarim MSC Kangjang Terang, Langphar Vidisia Chairman Dorsing Rongpi LRNA Maipu Sonjoy Tokbi Lapen ka prek manpeng iduna titong nunsi labang sutirika mamai ka seng mesen pen pachun pon Volongkoma Ji pen Rajesh Ronghang Karbilong Rebirta Langphar Tanga Songin pen Atipi konsi lon kewangi indeng thongke rahini Karbilis Isunin Surowaje ketalong konti apan ini diri tunggu diri kamu amai sengiko, kamu tu diri kamu mai ini katu kami aku ni mata mungkin untuk cuma sampai sengiko nanti lagi intern kamu ini lah bangsu karbi di sini suruh aja kata nama lesen kan itu kita mau pakai dia bisa sebenarnya untuk lah bangsu mai dengan itu sini le tu karena intern kamu ini maksud ketika memang kita cari pendiam har jadi tu sedang serben kerja lo dengan council lo sports lakukan youth welfare lo development board chairman kaki biasa pasal itu memang penting lakukan ke halang lo cara pendiam har kong sumbang labangso aku itu dah kalau komisi municipal board chairman dan sekretariat rakyat pada itu berubah. Tapi karena ingin program ini mesin rep yang kita lakukan potensi farm alam itu pada itu kami pada kawan ramai dan juga bisa itu kami tinggal di sana untuk berubah. Lapan minggu itu alam itu iklim penan cepat tunjuk mesin kan macam polisi ini tu minggu itu. Hasil itu kadang kami start labang tu ingin program ini mesin pen itu kita lakukan dia malam itu kami kecerap dia panel kami ciumai lapan ke sialam laferara doa lapan kami curubek lagi jutangan kemudian ke benan kecerap tu lapan ke bidi sore istame benangan kacipi pondo masih bila tu kita tangan tinggal setame hang kisu ngawe pintar itu pacu pondo asal kasi peneng setame lapuson akicirap lapuson akiram pakai ni itu madureki labangan dingin itu ke langferara kana pakai matuda laga cini ko ke jutang kuno pason apre lo setame hai lapen ke jutang lapen ke apre anak tu lelang nap setame kacirap kacitu pakai tuping konsumsi itu lalu dia bagi dengan cara ini kami pacul komik lalu dia misal pada itu pacul komik pada itu di lapangan
amai namanya itu sengkon itu lapen kenon ceklo yang telah posi kikim kira kan cenglo kapre ke klaim kita punya saya muka kami ini itu cengbai pompo masih milih ini lah maksud media ini kan si kecuni di kampung bang kenal dan laporan ruang asal ketinggian sorkari sorkamar lapen ke bidisar pintuan kami dan agak cerah agak cukup dia kan ini kan jadi itu ditanya lagi dulu jong ada tang kali porsi itu tentu kami sekali ditang sama itu cerah pun aku ditang lo pulang tensi saya aja pakai itu planning masih the identity of a society of the culture and law itu saya identity pakai itu tentu kami dalam suatu pihak yang bercerita Pai ni pai ingkora troksi ani Bogazan police station ke parlapont Bogazan railway stations adung hadalong kedut Gara dubi railway track along inut pang teknik pinsu kitang arpum ke longpon sini mana sasun banyak sa Kitang abang arpum na kisupin su arta ingkoy klite ingkoy rapodak tuji busi rekom saki tumpen pacini pon. Alipurduar Express a train 1570 Alipurduar Express a train 15770 a train bangke patong jokpan si bang suri suke aprandam jilu busi rekom saki tumpen hon thi pedopon lapen ki nona marke labang suki kitang abang arpum phane pang thek pon thek jokpan si kitang arpam arpum phan ki di Phu Medical College and Hospital along an pon si postmortem cyclem pon lupusi rekom saki tumpen pacini pon. itu আমি জানা মতে মেমো পাওয়া মতে আমার আলিপুরদুয়ার এক্সপ্রেস ট্রেনখনে খাতা বলে আমাক মেমো দিছে এমে আমি অচিনাক্ত এজন ডেপুটি রিকভারি কৰিছো এতিয়া আমি পিএম ফৰ্মেলিটি কৰিবৰ কাৰণে লৈ ব্যক্তিজন চিনি পাইছে নি স্যার বৰ্তমানলৈকে চিনি পোৱা নাই কোনখন ট্ৰেইনে হেৰি কৰিলে স্যার আলিপুরদুয়ার এক্সপ্রেস আলিপুরদুয়ার জায়গাডোখৰ স্যার নামটো জায়গাটোৰ নাম এইটো হ'ল গেৰখোৱা দুবি কিলোমিটাৰ 272 Karbi atom ki hako pen sami ningkan segment ok kachuri mati ok ki prukta isia jutang lo labang so jutang ka pavir bedet ji aphansi non obi kimi sami ningkan segment ok kiri mati ok ki pru sai sami ding pon bom lo lapu son thak thak si kedam tang pai pai ne phai engkora throk ani sami nizang karbi anglong atok amreng consensi angkang along baida center tumpen patirpi ponsi lang ok ki pru ajai mek sami pi pon lo La solong vochalang so MLA Rup Singh Teron pen kapin khat pon ateng bensi labang so long sarbang trok si tumta chirap che todun bensi labang so okipru mesen me pen pachun pondo hingli orbuk sipu pen hingli langsun labang so along si alang tum labang soro along si pinipru labang so okipru lake ile tum kadu wede sini lo itu karbiang long rata sini lo itu ngaching honai pen ngachi thenai ile tum Honorable Sir Rup Singh Teron pentinong bacalang so LC MLA Sarlo la selang lihin pensi labang so pini ladak baidarong long labang so kipru phan alang lihin pensi pangrum pang sompon lo la sipini ladak kacilang mesen thekonong pini ladak baidarong kaduwe gangbra bang troksido alang litum lake mahajon dera sodar tiso sodar teron lapen hepson timung lapen rensing tiso borim timung sarpuansi lasonak thaksi ladak dutulang mutiar taduiglang ladak sarthetiso lapen harlong biteron basapo alang tumlin dokteron SDB hemariteron lapen brutemen dhonsing de be lapen tu rongjangkhong mulahin upilangso agangbra nangchitong dun SDB kadewe kedo anatu alang tumta bangiglo asipini kadokave ada upilangso pen don troxicap do la don troxicap pen pam troxicap tawan lo lapen ladak mulahin ladak ta pam fodo panik lo lapen rongyang khong pentawang lo rongyang khong wala sonse pam kreni wan lo
lapen asona thak seladak baidarong don troxicap do lapen don troxicap tamelang tum hiru pam troxicap ban la selang tum kadok kabe pini ladak kacitong antame anengarong lo motor bukanda pini arni mesen dak RVR itawe la sekaduk kabe pini labang suat di mapan itu mai melisar labang suam menpen alang tum ki pru pinon pangcheng polpo malom su pipen protang te ladak ahiru thengpo lapen thengdet bana philo bote labang soroi ke am iroilo labang soroi pensi dak pen hiru lang lupo ansi ha alang su na mendu hala bang soa alang su na men lake hingli labang arsan gibidim lo la sekadok kawe soar lo supin su ke do anta nengrong bohong pen pini ladak nilitum lapu ilitum melisa matil tum kaching honai ladak ke isi nainong amreng konsensi arlu se purilo la penilitum nilo itu honorable Srimuti Rina Terangpi alang lihin bata nilitum phan daito nang pilo dak pini nakapacitong ni phan la si pini katuk kawe ilitum dead hawar kacari tum antan me kimesen ye phan motor bukan katuk kawe kimesen bana yoksi ilitum kaduwe dak sitong long rapet la si pini ni nilitum nang citong pen alam keke la puancor lo kaduk kawe ahiro phai la dak kage pam haru sira pikeren erkep dak ek ponlong lo nilitum in pen kardok Pini karbi long ri pertaban ke lanpan sikang ton pagilo domi thangme kardom